chibai ule vein hi zu ni som pakua sang ni le som ni pakhat inrin ni ania vein chu tahan lamzai thiam zemal som tluang boral chungchangin bul han tran taila vein zu ni som pakua jing lamdar som pakhat le chan ve vel khan zai thiam otham moi tak zemal som tluanga kum som thum pasari tahan e group om chu aboral zemal som tluanga hi mituar chel tak ania ka nikal ta vel atang khan ril lam in social na anaya damdoi te in athat le mai a in ringa tun nai khan thok lama har sanna anaya wangin oxygen pack ania ma se zi om lam apan thailo awangin tukin jing dar ko vel khan kalimio hospital an pan puita a amero chu oxygen amamo na alo san to em awangin adin mun alo niam to hle ti she in damdo in lamte chuan an lo admit ngam talawa beidong taka an hopui le mek lain konglaka oxygen chu alo zawa inan thlan vele oxygen thar an vuale ngala ma se aboral ta ani ti in an chungte chu an soi aboral ma hian covid test ania amaro chu a negative ti hriat ani avoina program hi covid pneumonia wanga boral te anga kalpui ani thu hriat ania vein zuni som pakua aboral ni la hian tahan thlan mola avoiliam ani jemal somtlonga hian anupui hlupui le afate pathum fapa pahni le fanu pakhat kumthum mi akal san ani ole tuna chuanin thulom omlam lo ngai thla ila vein hi Myanmar State Councillor do Aung San Suu Kyi pian cham ania a pian cham pola thuzia khi lo ngai thla ila do Aung San Suu Kyi kum samsari porukna pian cham ni a Czech Republic Prime Minister Andres Babis chuan lompuina thu athona athu thona chuan adu sakna le Myanmar ram chung boruak thalo takkara a pian cham ni lo tlazep ani angin huai sen takle nget taka chona zongjong ma chon tur le vaneina chakna le riselna nei zel tura atong tai sak thute ajiak ani tin house arrest atangin chuak thoi tura be seina anei thu kumsang ni le sompakua a Czech Republic ram atlo tuma innel taka inmu khomna an nei te a hriat reng thu Myanmar ram din hun chu ngai ven rangin democracy tungding le thaitura Myanmar mi puite nen adin tlat thu te po prime minister chuan a soilang ani chubaka prime minister chuan Aung San Suu Kyi chu anuwa ram pani te tho ho le a tunma angboka an kal le thai abei sei thu le risel takalo om turin angen non le bok ani Czech Republic ram hi military council pomlo tu te jinga ram pakhat ani mi puita na athona man thai telehealth program NUG in Tlangzar mi puilung rual sarkar NUG Ministry of Health and Sport chuan mi puita na athona man thai mai tur telehealth program atlangzar thu puan ani he program a hian mi puitan englai po a krisel na lama ria tur poimo chasang sang te chu vein zu ni som pakua sang ni le som ni pakhat do Aung San Suu Kyi pian champa phak den chenin buat sai anita telehealth program a hian tunlai nanna covid-19 ba ka krisel na lam le akai hnoi thu tele thuron te tarlan tum ania ramchung le pon doctor thiam filor te antel don ti thu don ani he program a hian internet kal changa contact thai ni in a in dot te a zona te chan ba ka thuron bo sai tur ani he telehealth program hi jingdariat atanga tlaidarli thleng hun hon tur ani a atul anga bo zui zelin Facebook lama te po tlangzar ani thuayang pin ulwen la shu kongpuya sanpia khopui bula om cafe 99 na dor nei tu le na thok mi somni pani te chu Rose pangpar manga sipei dodal na anlan tir ti pu na mangin military council sipei te chuan vein zuni sompakua chomadar sompakhat bel khan anman ti hriat ani cafe 99 dor en kol tu chuan hei hi kan dor nei tu pian cham ani a awan nei na turzonga serle sang thilati kan ni a anni chuan dulo na lan tir angzongin min pu ani kaidi chuan birthday cake zaitur po in kan in buat sai vek to ti in asoi ani cafe 99 nei tu chuan apian cham thilpek atan voina adora coffee ron in apiang chu rospar pakhat theu alo pek awangin sipeile police te dora ron kalin dor nei tu pathum le na thok te chu anmanta ani dor en kol tu ber chuan pangpar manga dulo na lantir flower strike anga pu andor nei tu te chu himdam taka anon chuale adu thu mijima media ahil ani Venzuni sompakua hian kumsam sari paruk tingta do Aung San Suu Kyi pian champha lompuinan Myanmar rampuma mi puita chuan pangpar bele tonin pian cham lompuina thu chi sang sang social media a an posa flower strike an nei bok ani tahan le kalemio le a chevel chanchin lo ngai thla ila nimin zuni sompariat sang ni le somni pakhat kalemio huam chunga covid test mi somli panga jinga positive mi somni pahni ni in thizan mi pasari anni
tukin zuni sompakua sang nile somni pakhat tahan bazar an kalkhat taphar mai indor mu malpo anom tawak lo chonulama chuan an re thokhat le ti hriat ani tukin jingkar dar sompakhat le achan ve mizo khowela zaya min omtlei thin tu tahan e group om tahan methodist ka ran mission venga loi jemal somtluanga kum somthum pasari mi chu aborala ani lala tlaida ni khan william ani tahan atanga marlam le panchonga eng emoro kholna awangin covid-19 chungchanga bozui thailo ani lain voin khan task force chantupol andina quarantine center po le panchong wesley clinic building beisei ani thu hriat ani mindat lamlo ngai thla ela mindat ral tlansinga thlasari mi le kumsamruk pasaria upa pakhat anthi mindat ral tlan zone 3 na a thlasari mi le kumsamsari mi ral tlan te chu damlo na awangin anthi ti zone 3 na a duty chuan asoi naute chu akhua asika an ron tlan na lama ani ang ram hnuaya an om renga khuwa thlengin sipaiten an ron uma chu wangin ram hnuai thlengin an tlana ru asura avat boxia adam lota ani pakhat chu kum upave deuh to ngweti khoral tlan kem pami ania ani chu damlo deuh sa to ania a hriselwak lo awangin ani po ram hnuai lama an tlan na lama khosikin amana enkol tu nei lo le damdoi ei tur lo thleng thei boxi lo kara aboral ta ani ti in asoi mindat township min khuwa a thasari mi no pangchu zuni sompariat khan athia ngweti khuwa kumsamruk pasari mi ero chu zuni sompanga khan athi ti hriat ani mindat khuwa raltan omna zone sompani thleng a om to a tuna zone 3 na a raltan pani anthita a mokweri jenlama raltlan te po khom dan awangin damlo le thi anom thu hriat ani mindat raltlan te chu kongpin block awangin eile in turba ka damdoi mamona asang sohle to a furwa tuita khunlai ani awangin damlo po an omnual ti hriat ani ha kha lamlo ngai thla ela ha kha zai on biak in kwatara military council chu lutin mi pasari an man ba ka piro ta venga silai an met pok bok ti hriat ani military council sipaite chuan reverend than thiawa fapate pahni nazari zirtir tu siama toki fapate pahni le anbulalo ommi pathum anwain mi pasari chu chan omlovin an manvek ani tlailama mi pasari chu man an nia chuale tur chuan anin soya ma se an man chan chu kan hrelo sipaite ning kal an omti in anon cheka chuan pirota police station bula silai puak ri hriat ani thu abul omten an soibok ti in ha khokhomi pakhat chuan asoi ani pidota venga silai an me pu chu tum khata muruk vel an kap chuaka tumli vel an kapa drone po athok kwal ni in an soi tun hnai hian ha kha ko chunga security an vil uluk hle a akha tokin silai puak ri hriat tur po om thin ani sian state lam lo ngai thla ela sian state le current state ta indona alakal tluang zel sian state marlam kokhain township le kachin state momau township do phongyan sub township a chuan ethnic armed group le military council sipaite nimin khan anin kapti tol chungmi ten an soi ta angpol tnla le kokan pol mndaa ralthom kengpol le military council sipaite chu kokhain khuwa atanga melkwa vela hla pangku kholuya nimin zuni sompariat zan khan anin kapti panku khomi pakhat chuan asoya tuna thom chu al om renga ni sompanga a in kap pol te thau kha anni ti in asoi zuni sompanga khan tnla mndaa in kopol le military council sipaite chu luekan khuwa anin kapa khomi za somni chu panku puithiam sikula an tlan luta kaini po ral tlan kan nia ma se midang lo tlan te po he panku puithiam sikula thau an omti in kumsang ni le sompanga atanga ral tlan lo ni to mai che pakhat chuan asoi ani kachin state lama po kia chuan nimin jing lama khan sipai motor inzui convoy chu an kapti tol chungmi ten an soiboka do phongyan mun kia headquarter laiza nena in hlatbak lawa tun nai khan sipai lamin sipai motor somnga vel antir nia thudon ania tol chung mi pakhat chuan do phongyana in ngata chutatanga bai antum nge ni don ani lole anwa bai na tura ankal thleng don nge kan thelo tuna po mun sang sang khomual tuikong le boruak lam atangin anron in chopnaya enge thleng don ti chu sia thiam a har khop mai ti in asoi ani KIA News and Information in charge Colonel Nobu chuan military council sipai motor te chu lambuna ka ani thu hrema se an sipai lam atanga report an la don lo thu Myanmar now ashila
tun hnaya military council sipai tenen nasataka indona an nei lo thu po asoi ani ma se chuti lain sipai lamin an chak khai che khola an in thiar thu le sipai anon thon lu belzel thu te chu an hriat thu asoi bok ani tun hnaya in kana ber pakhat do phong yan hmuna ral rel na hmun poimo tak alobum kem chu KIA 10 an la to a chu kem lak le tumin sipai lam chuan khamual tuile boruak lam atangin beipui thoma se tun thlangin an la le thairi lo ani kok tu dalan ahim hlau mai nizan khan rangun tingan chun township ngamoya iveng road number 5 om administration officer bom apuaka sipai pakhat le report pe tu dalan pani in liaman tuara laintaya lama po bom voinga vel apuaka sipai pani in liaman tuara ni tinkan chun lama administration officer report pe tu dalante pani anlen lai zandaruk le minit somni paruk khan bom apuaka sipai pakhat le dalan pani ten liaman tuar ambulance an pathumin an phura sipai hi anadewa dalante pani chu an liam na loti in tual chung mi pakhat chuan asoi chun lama khan laintaya township lama bom voinga vel apuaka sipai pani aya tlem lowin liaman tur thu tual chung mi ta chuan an soibok ani dimo so lam lo ngai thale ila dimo so a ral tlan hona tur nei lote an leinat om kaya state dimo so lama kareni national defense force KNDF tele military council te anin ka tori lo awangin ral tlan mi pui noi khatvel zinga then khat chu an kholama an hole hlom to a thakhat chuang an ral tlan chung khan ral tlan te somdol na thok tu ten har sana sang sang an to ka athen an thata bufai damdoile motor te po an hal saka kong te po an dang chata an kho chung in tam tak ti chiat sak an ni ba ka biak in te po ti chiat sak an nia zun ni som pasari atang khan in ka na om to lawa tual chunga sipai an om to lo nu in khomi pui then khat homa sa ten an kho chung mun sang sanga ruang le ru ro lo om te chu an thian faya mi pui tam jok let le hlom to ma se in le lo ti chiat sak an ni awanga chena in nei to lo mi then khat te ro chu ram hnuaya an lo kha sak chun zom thu ton pui to pol te chuan an soi ani nimin zuni somparia tlai lamdar thum le minit somhnia tramway township road number za somli paruka sipai motora bompu aka khan sipai pakhat athia sipai parukin liam an tuar boka anjinga mi pathum chu andin mun athat lo thu le abulading Toyota Vitz kara bompu aka civil mi pakhat thi in mi pakhatin hliam na tak atur thu siat ani he bompu aka hian sipai officer chojen nin u athia mingladon battalion om sergeant kukumau rifleman hai khan zole neling kokoten hliam na tak an tuara andin mun athalo hle ti siat ani tin corporal aunei thue lance corporal aun tu le rifleman haimin u te ero chu an ngai tu amlu tuk lo thu siat ani anbul hnaya ding Toyota Vitz kara bompuaka civil mi pakhat aban bun awangin athia mi pakhatin hliam na tak atur bok thu siat ani rangun PDF te an chebon zel rangun PDF 10 dalan pani te hna warning lekha le silai mu an thon zuni som pasari tlailam khan rangun region lanmaro road number 16 out block om military council te hna report pathin tu dalan te pani hna rangun PDF te chuan silai mu pakhat le warning lekha pakhat ve ve an pek thu riat ani lekha a chuan lanmaro township road number 16 a chen u chosin le u taimo te chu sarkar hnathok CDM te warninga bungbel varitu te reporta anin ko mule PDF te chanchin chuya military council te hna an report thin chu anla ti chun zom zel don ani chuan an nun na le an in le lo laka mo phurna kan la lawang ti in an ziak ani an pani hian dalan na an thoka veng chunga buaina an thlen tam to ti kan hria chen em awangin kan warning ani anla chun zom zel don ani chuan an chan pual ani to mai ti in rangun PDF member pakhat chuan asoi lekha an thon nu hian dalante pahni hian an report ngal ani ang an omna thler chu karen om lo ngala zandar somvela chuan military council tele police te chu civil dress a in thuamin motorin an lokala checking an nei ngala an duty ngal boka atuk jingkara local in an in bulvela bom om le om lote an check le ti in an then om mi pakhat chuan iawari times ashil ani heng dalan pahni te hi phone zorna dor nei tu u tam mo le an ina dor kai u chosin te an nia an pani hian military council daudalna kongzo atel sarkar hnathok CDM tele
kong zona atel mi puite ming le an chen na in military council te hne na an report thin awangin sarkar hathok CDM te chu man an ni a bungbel voritu te in thanem tak ti chia sak an ni hlom awangin hetianga ti an ni thu an soi rengun PDF te chuan rengun khochunga military council te kudle ke dalan te chu hetiang hian silai mu nen warning le kha an lo thon thina chuta tanga reivak lawa dalan te chu silaya ka pin an lo that nual to ani rengun kando chi a kar pakhata bom apuak vain zuni sompakua tlailam dar nga le mini somni vel khan rengun kando chi konga private pakhata bom apuaka mi pakhatin hliam atuar mita mutu pakhat chuan bom puak chu aring khop mai khu po achuaka kar chu apuak dar nuai mai ti in asoi ani sian state lam lo ngai thaila sian state marlama bungraphur motor hal ani nimin zuni sompariat choma dar nivel khan sian state marlam kwek khain le muse inkar su khin tabula muse lam atanga lotlan bungraphur motor pathum te chu ka annia pakhat chu akang ti in heti laya omve kwek khain tol chungmi mai che pakhat chuan RFA ashil ani choma dar nivel khan su khin tabor vela hian silai kan ria amun kan thlen chuan bungraphur motor te chu kongdal zongin an loadinga chumi zinga motor var chu akang ti in asoi zuni somparuk khan sukhin ta thlanga namkot khobula ke sompani nei motor pakhat le keruk nei motor pani te chu an ke hmalam popin konga an loading to a chuhmuna chuan military council le Northern Alliance MNDAA taang National Liberation Army TNLA le Kachin Independence Organization KIO te chu reilote an lo inkap to ani tuna thil thleng hi engpol te thil ti nge ti hriat alani lawa sian state marlama zinvei vak motor le side window hong tur le bungraphur motor te chu achung khu lo tur le military council te na in kung kai bungrua engma phur lo turin KIO te chuan thu chu an lo siam to ani mungyua lam lo ngai thla ila mungyua lama military council sipaiten silai an kapa mipui an tlan chia vain zuni sompakua choma dar somvel khan Sikai region mungyua district Chang'u Tangsipa Kalachi khua le Kinmun to khua a military council sipaitelutin silai an metpoka tual chungmi te chu khothen omlama an tlan chiat thu tual chungmi pakhat chuan RFA ashil ani Kalachi khua anon lu rual hian silai an metpok ngala NLD thlop tu mi puita chu kan tlan sengal vek USDP party thlop tu te chu an tlan sevelo Kinmun to khua chuan an kho school chu sipaiten omhun khwarnan an man ngal awangin an mu rualin an tlan sengal kho chunga chuan an lalu ri lo ti in asoi sipaite hi mi somruk vel an nia Kalachi khua military council dodalna in nam noi usang wea in an zong ngala alo omlo awangin an bungrua te chu an ti chiat saka NLD signboard te chu vachia in an halboka office chunga bungro then khat an labok ani Kalachi khua hi Chang'u atanga melthum velahla ania in zali vel omin mi sangkhat chuang an oma sipei thlop tu mi tlemte an omvea military council dodal zonga khosa an omtia report a omawanga sipei te hi khu aron lut an ni thu asoi telbok ani Minstead Mudu Townsipa National League for Democracy NLD party candidate Dr. Bongwe Uchu Zuni Sompasari Zana an in atangin military council sipaiten sipai motor le police motor pali mangin hruaichokin an man thu don ani Dr. U Bongwe U hi kumsang ni le somni in thlanpuya NLD IOA Mudong Township constituency number 2 atangin in candidate ania ma se achaklo ani tolchung mi pakhat chuan ani hi NLD timaila vote chaklo ania ina omrenga mundanga biruk atum lain an manta ani chaklo sa to ani awangin big bow atum than lawa tom ngai pola in mang ani ti in asoi Dr. Ubong we u hian Mudong Township chunga kalo to khua a mihar sa te tan clinic ahonga tuna chuan ani chu Mudong Township Kamawa police station a hren mek ani Mudong Township a NLD information in charge kuku upo Meininga Khan sipain an mana section zanga panga e manga thu boy siam sak ania chuti lain Mudong Township NLD ticket thantlin dokhin cho phiupo military council sipailamin man antuma ma se ani chu abibo mek ti hriat ani military council sipaite soi sakhlum bi mi somni pali antlingta political prison tanpui te pol AAPP 10 an chin chi adanin
February ni khat sang ni le somni pakhata sipain sarkarna anlak atanga thali chung hian anman tak sipai hmuna soisak hlum hi June ni riat sang ni le somni pakhata an tarlan danin mi somni palizet an tling to ani an soisak hlum to mi pahnih te hi Min Chian Township Konsei Khua Kuchiku le Useng Winte an nia Min Chian Township Konsei Khua hian tun thla ni sompangania USDP Party President Louis Umin Cho chu tu ti hriat lo mi pahnih ten chemin an sata hemini vek hian kumsom thum pariat mi pakhat chu an man ngal boka atuk zuni som paruk sang ni le somni pakhata chuan konseng khobula an ruang hmu ania an ruang hi akhomi puite en phal saklovin sipaiten an ruang an hlom thu an hriat awangin konseng khua monastery puithiam chuan Min Chian Police Office azota an man tak mi somthum paruk zinga kumsom thum paruk mi kuchhit ku le kumsom nga panga mi u seiwinte an boral thu police ten an soi thu tual chung pakhat chuan a soi ani he thil thanga hian tual chung mi pakhat chuan RFA hena heti hian a soya puithiam chuan vazotin an ruang adila an phum to thu an lo sila an man zinga u seiwin le kuchhit ku te po operation an ti to nge ti kan thabik lo sipeite hian mi puite chunga dan lovin an nun ron zia an chua an soi sakna hnu ma hi khovel hian hria se kan ti a sipain an mana an soi saklum ta kuchhit ku apa hi konseng khua a NLD president ania tuna kuchhit ku le u seiwinte an soi salum to chu ania konseng khua USDP chairman Louis Umin Cho a chemasa ani khan kuchhit ku te chet na nilovin anrin hlel wangzo ka dop ani thu min chiana mo phurna nei papakhat chuan a soi ani he thu boy tan tu chuan anti ani awangin an tlan chia a kuchhit ku te hi an cheka number 2 police officer an hruaya khopani inkara an ruang hi an mani ruang ti sema ila kan la thei silo sipaiten an la a chemasa USDP chairman Louis Umin Cho ero chu Mandalay Civil Hospital an enkol thu Min Chian tual chung pakhat chuan a soi ani hetia boruak omawangin sipain khochunga high school te an lu chila wangin kuchiku apa le konseng khomi pui then khatte chu an tlan chiat thu tual chung mi pakhat chuan RFA a hrila hetia military council terrorist ten mi puite an so samthin hi tobri turin political prisoner tanpui tu pol AAPP mo phurna nei pakhat chuan RFA a hril bok ani Myanmar military te che dana hian ramchung le pon mi hring che dan phung dan kal ania sipaiten crime against humanity an paljut awangin ramsang sang ten beipui thlak atula chu chang nilovin sipaile police ten darkar somni pali chunga an ti hlum tak rengun suepita townsipa rethaite ma khongai school how tu kozomian lin papetan townsipa NLD shoi tu u khimaulat nepiro zamuntiri townsipa NLD member ko aka mongyu sipai dodal tu mongyu a poit kheti sky region kalimiowa rin lela anman tak kumen khin Min Chian Township konseng khotwal pa kochiku u seiwin tatiamin mi somni pali anni mi puilung rol pol NUG right ministry u awmio mi na chuan human right dana chuan mi tuma in ngai sak omlo tur ania ti du dana awm chuan action na takalak ani don thu asoi ani hetia mihring zalen na zalawa in soi sakna omzel tur hi thil thiang ani lawa lungrol taka ma kan lak thaina kong thar zon apoimo takzet ani February ni khat sang ni le somni pakhat atanga military council ten sarkarna an ponglak atanga thali chung hian thi mi zaria le somruk panga anom to a man le sen mi sangli zakwa somruk pahni anom to thu AAPP chuan June som pariat sang ni le somni pakhat khan atar lang ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ani a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye